byose uri Imana yo kwizerwa ibihe byose uri Imana y'amaboko uri Imana y'amahoro izina ryawe ryubahwe mwana ubwami bwawe nibuze ubwami bw'imbaraga ubwami bw'amahoro ubwami bukiza ubwami buhindura nibwururuke ururuka 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 Amen. Asante Yesu Kristo. Ubwami bwawe nibuze mwana ubwami bukiza ubwami buzura ubwami bw'amahoro ubwami budahinduka ubwami butanyeganyezwa ubwami budatsikamirwa ubwami bwawe nibuze ubwami butayobera niyo bwageze mu gace mitima yacu iciye bugufi mitima yacu izamukiye imbere yawe mitima yacu irenejwe n'ukuri Imana yacu erega uri data wa twese turagushimye uri Imana ifite imibiri itagigira icinanira ndasenze mwami ng'imvura yo kubaho kwawe itonyangira imitima y'abanteze amatwi imvura y'ubwiza bwawe itonyangira ubugingo buneze amatwi ndasenze ngo hirya na kure imbaraga zawe zimanuke ndasenze ngo hafi no hirya kubaho kwawe kumanuke igicu cyawe nikibe hano hantu Father, let your presence fill this place. I pray that the power of the anointing move around, Lord. Deliver and heal your people. The sandere kosi malada fire zama. Yo manuka ufati bitavuga Imana mbi. Shusha nguvu zako Mungu Baba. Atazishika nguvu zako ibilisi. Ufati bitavuga Imana mbi. Tunateka nyara katika jina la Yesu. Amen. Zina ryawe ryubahwe mwana. Utukuke mfalme. Jesus Christ. Jendu mu Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugufa jendu mu Kristo mpora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka jendu mu Kristo wo mu mutima kuko usigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yasize jyewe nabuzwa n'iki kujya genda umukristo wo mu mutima kuko usigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yasize jyewe nabuzwa n'iki uri Kristo wanesheje uri Kristo watsinze urupfu uri Kristo muzima na ryawe ryubahwe mwana imitima yacu izamukiye imbere yawe uri mwiza ubereye mwiza wagutegereza ndakwakiriye 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 ntaba ari twe izina ryawe rihabwa icyubahiro Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Turashimira Imana. Tunamshukuru Mungu ko turi muri uyu mwanya. Kwa kuwa tuko kwa wakati kama huu. Imana yangiriye neza cyane. Mungu amenitendea vema sana. Kuba ndi kumwe namwe uno munsi. Kwa kuwa nipo pamoja nanyi kwa siku ya leo. ntabwo ari imbaraga z'umuryango, si kwa sababu ya nguvu za familia, si imbaraga z'amafaranga, ama si kwa sababu ya pesa,
si imbaraga zo kumenyekana no gukomera, si kujulikana ama kuwa mtu maalumu, ahubwo n'ubuntu bw'Imana. lakini ni neema ya Mungu. Shimiye Imana Namshukuru Mungu itumye mpagaze imbere y'abera bangana ambaye gutya. amesababisha niwe mbele ya kundi hivi. Narabakumbuye, Mimi niwe mmewamiss, ntinda kubabona, nikakawa kuwaona, ariko nsengera kugira ngo nzongere kubabona. lakini nikaomba ili nipate kuwaona tena. Ndashima Imana yuko nongeye kubabona. Asante kwani nimewaona tena. Ndashima Imana kubw'abakuru b'itorero, Asante kwa niaba ya wachungaji wa kanisa, nongeye kubabona. nimewaona tena. Sinzibagirwa urukundo badukunze turi abantu batoya cyane. Sitasahau upendo ambao umetupenda na bado sisi tungali wachanga. Ubwo mperuka hano 2019 mu kwa 12, Mwaka wa 2019 ilikuwa mwezi wa 12, mwanyeretse urukundo rutangaje. mumeonyesha upendo wa ajabu kwangu. Ahantu henshi ngiye mu ivugabutumwa, Pahali nimekwisha kufika pengi, iyo mpageze ndabababwira. nikifika mimi najitambulisha ni nani. Ndavuga ngo sinzibagirwa abakuru b'itorero barimo abasaza benshi, Sitasahau kanisa la Bwana ambapo mna wachungaji wazee wengi, bo mu itorero rya Grace Tabernacle ambapo ni Kayore, washirika wana memba wa Grace Tabernacle. urukundo badukunze. Upendo ambao wamezihirisha kwetu. Tugiye gutandukana byaratunaniye, Wakati tulitaka kuagana ni kama ilikuwa imeshindikana kidogo, kandi twari tumaranye iminsi 2 gusa. na tulikuwa nanyi muda wa siku 2. Ndabyibuka muzehe aravuga ngo Nakumbuka mzee aliposema, ngo reka badukubite, wakasema acha tuwapige, ngo noneho tubabare dutandukane tubabaye, ili waende wakiwa na husuni, ngo turaza kugera ku modoka ama tutakuja kufika kwenye gari tutagifite uru rukumbuzi rutarongera kutumerera nabi kuko batubabaje ya tugiye pasipo kugenda. kusikia tena shahuku ya moja na mwingine. Ibyo bintu byabaye igitsika ku mutima Na wanjye, hayo yalikuwa mambo ya moyo wangu, nimezingatia sana. bituma mpora nifuza kuza kubareba. Nimesababisha kila mara niwe na shahuku ya kuwaona. Hari igihe nashatse kuza, Kuna wakati nilitamani kuja ntaje ari amateraniro, ahubwo nshaka kuza kubaramutsa, ili nije tu kuwasalimia pasipokuwa muda wa ibada kama huu. ako mbona bitazakunda ko mbabona mwese nimba ntaje mu materaniro. Nikafikiri nikija kwa njia hiyo sitawaona nyinyi, isipokuwa kwa njia ya injilisti. Ndashimira Imana ko naje mu materaniro, Nashukuru kwa kuwa nimekuja kwa njia hii ya ibada. ako naje kubaramutsa kubera urukundo mwatweretse rwabaye igishika ku mutima Nimekuja tu wanjye. niwasalimie kwa sababu ya upendo wenu umekuwa mwingi kwetu. Ndabishimira Imana cyane. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Shikiro ndakwishimiye. Shikiro nafurahi tena kukuona. Ndashimira Imana yakuzigamye. Asante kwani Mungu amekulinda. Haleluya. Amen. Iwacu aho navukiye, Mahali ambapo mimi nimezaliwa, iyo umudamu ajya gusuhuza abantu bakuru, wakati mama anataka kuwasalimu watu wakubwa, arapfukama. yeye anapiga magoti. Ndabaramutsa rero mfukamye. Anaye pia anawasalimu akipiga magoti kwa heshima. Nejejwe no kongera kubabona. Nimefurahi tena kuwaona. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nawasalimu katika jina la Yesu Nanje Kristo. bwite ndabaramukije. Nami pia nawasalimu. Nciye bugufi guhagarara imbere yanyu. Nimenyenyekea sana kusimama mbele zenu. Imana ibahe umugisha Mungu awabariki mu buzima bukomeye cyane, katika maisha makubwa, ko mufite umurimo umeze kwa gutya. sababu mna kazi ngumu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Njya nkunda gupfukama, Mimi ni kawaida yangu kupiga magoti. abantu bakavuga ngo mfukamiye abantu hakwiye gupfukamirwa Labda watu Imana. wanafikiri napiga magoti kwa sababu ya watu, na waambia hapana. Imana ntabwo icyubahiro cyayo kirwanira n'abantu. Mungu, utukufu, heshima ya Mungu hawezi kupigania na watu. Nta nubwo wakubaha Imana, ntiwakubaha umuntu ngo Imana irakare ngo atwaye icyubahiro cyayo. Huwezi kumheshimu mtu ili Mungu akasirika ati umepeleka tesa. Imana uhaye icyubahiro uhagaze, Ukimpea Mungu heshima yake ukisimama, irabizi ukuntu bingana no gupfukama. yeye mwenyewe anajua uwingi wa nguvu umetumia. Niba rero ari indamutso Kama ni kusalimiana cyangwa uburyo bw'abantu bwo kubahana, ama namna ya heshima ya watu, Imana ntabwo ibyitiranye, yeye Mungu hatatofautisha hizo vitu mbili, kuko Imana yemera umuco w'abantu. kwa sababu Mungu anaheshimu culture ya watu. Ni nayo mpamvu That is the reason why, iyo utamenya umuco w'ahantu, kama utajua mila yenu, kuhabwiririza no kuhakorera Imana birakunanira. kuhubiri watu kama hao na kutenda kazi inakushinda. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya.
Haleluya. Ndashimira Imana ko ndi hano. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hapa. Imana yatwemeye duciriritse. Mungu ametukubali tukiwa watu. Imana yatwemeye tudakwiriye. Ambapo sisi hatukustahili. Imana yaduhagaritse muri Nairobi turi impunzi himba. Mungu ametuweka Nairobi tukiwa refugees. Nta mpunzi ziba mu muji. Hakuna refugees ambazo tunaishi katika tao. Zijya ziza abana batangiye kwiga barigiye mu ikamba. Wao wanaanza kuja watoto wakianza kujifunza. Ariko Imana ibifite imibiri. Lakini Mungu yabwiye Kuro ngo ngufashe ukuboko. Amemwambia Kuro ngo kugira ngo ngukingurire inzu. Ili nikufungulie njia. Ngo kandi hari abantu nzakenyuruza. Na kuna watu nagukenyeza. Ngo ngiye Uwiteka ngufashe ukuboko. Kugira ngo nkwereke inzira ugomba kunyuramo. Na kuna njia unastahili kupita. Kuko aho winjiye ntibigeze kuhamenya. Kwa sababu mahali utapita huko. Haleluya. Amen. Imana yonyine. Mungu mwenyewe. Nimenagura inzugi zidafite imfunguzo. Tujya dukenera imfunguzo ngo twinjire ahantu hafunze. Ariko Imana ijya imena urugi cyangwa ikarutakure. Umuntu w'Imana agaca hafunguye. Hari inzugi zitajya zitenera imfunguzo. Haleluya. Zigakenera ijambo ry'Imana ryimura imisozi. Urugi rukimuka ukahanyura. Wareba inyuma ukavuga ngo nahanyuze gute, byagenze gute, ko abandi byanze. Kubera iki? Yabwiye Kuro ngo nzamenagura inzugi, nzazimenagura. Ntabwo bivuga ngo nzacingura. Hari aho ugera urufunguza ntiruboneke, ariko ijambo ry'Imana ryaza rikamenagura. Haleluya. Turashimira Imana rero yamenaguye imfunguzo zimwe na zimwe. Turashimira Imana yamenaguye inzugi zimwe na zimwe. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ihimbazwe, ihimbazwe, atukuzwe. Ntabwo ndivuga. Sema mimi ni nani? Mwihangane. Ya mutavumilia. Njyewe ndi mugufi cyane. Ya mimi ni mtu ambaye ni mfupi. Niyo mpamvu kwivuga binyibagira. Hata kujidondoa mara kwa mara inanipita. Nkavuga ibihimbaye umutima wanjye. Na ninasema yale ambayo yamefurahisha moyo wangu. Kuko njyewe simpimbaye. Kwa sababu mimi sijakuwa mtu wa kufurahisha. Aho nkomoka nuko mpagaze. Pahali ambapo mimi nimezaliwa na mahali nimesimama. Simpimbaye. Si pahali pazuri sana. Yongeza imbere yanyu rero. Wakati mimi nafika mbele zenu. N'abandi. Na wengine. Njya numva navuga ibihimbaye nkibagirwa. Mimi najihisi kuongea mambo tu ya furaha. Ariko kubera lakini nitwa Muzirankoni Scovia. Majina ni hayo. Ndi umukobwa w'Abahinda. Ntabo mwishwa w'Abasinga. Yego. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Ndi umukazana w'Abadinzi. Sengera mu itorero rya Foursquare. Yeye anashiriki kwa kanisa la Foursquare Gospel Church. Gospel Church. Iyobowe n'umushumba wacu muzi Bishop Masengo. Ambalo linaongozwa na Bishop Masengo. Na Reverend Kado. Reverend Kado. Kado niwe twavuganye ko ngiye kuza. Kado ndiye nimemwambia kwamba mimi nimesafiri. Turavugana ngo ihembe ryaremereye. Nikasikia kama mambo yamekuwa mazito. Haleluya. Amen. Ndasoje. Na nimemaliza hayo. Ubure bagiye kumbaza ngo abana bangahe. Iyo umuntu atavuze abana mujye muceceka. Mushaka kumubaza mukamukomeretsa. Yes, sometimes yanaweza kuumiza moyo wa mtu. Sibyo yemwe? Yes. Ariko njyewe ntago munkomeretsa. Lakini nyinyi hamjaniumiza. Kuko biri mu nyungu zanjye kuba badahari. Kwa sababu kama sitapata watoto ni kwa sababu ya faida yangu. Biri mu nyungu z'ubwami bw'Imana. Kwa sababu ya faida ya mbingu. Kuba badahari. Kabla watoto hawajakuwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hari icyo nsigaye ntavuze mushumba. Hakuna deni lolote. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Nongeye kuvuga ngo nejejwe no kuba hano. Nimefurahia tena kuwa mahali hapa. Muhumure ntago ndi bwica amasaha. Nitakuja kutimiza vile masaa yamepangwa. Kuko nimushaka mutegura ibitaramo mutegura amajoro mujye mumpamagara. Mukitaka mtaandaa ibada za jioni usiku. Dusenge tuvuge ibyo tutavugiye hano. Tuombe na tutaongea yale ambayo tutaongea hapa. Ariko amasaha yo konsa
yo konsa ya kunyonyesha watoto tuyubahirize, ni lazima tupate kutimiza hayo, kuko Imana yatwemereye guterana n'ababyeyi kwa sababu Mungu amekubali tuwe tunakongamana pamoja na wazazi n'abadamu batwite, wa mama wajawazito, tujya twubahiriza amasaha yabo. ni lazima tuheshimu muda wenu. Haleluya, Amen. 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 Ndashimira umuntu bita umushumba Espoir, Nitashukuru kwa niaba ya kiongozi ambaye anaitwa Espoir. ni umugabo mwiza n'umwana mwiza. Yeye ni baba mzuri. Ibintu avuga ngo namukoreye ngeze mu Rwanda mbibabwiye mwakumirwa. Yeye akiwaambia mambo ambayo nimeyatenda akiwa Rwanda mnaweza kushangaa. Sinshaka kubabwira kugira ngo mudatesha agaciro ibyo yamvuze, Sitaongea ili nisipate kuyapuuzi yale ambayo ameongea. ariko namaze kumenya imbaraga z'urukundo. Mimi nimejua thamani ya upendo. Urukundo iyo rukoze ikintu, Upendo ukifanya kitu ntago rukibuka, na haukumbuki, ahubwo rusigara n'umwenda w'ibyo rutarakora. bali unabaki na deni ya yale ambayo Niyo hutayafanya. mpamvu rimwe na rimwe ukorera umuntu ikintu Ndio sababu mara kwa mara ukimtendea kitu kikaba kinini muri wowe, ndani mwako kinakuwa kitu kubera ko wagikoranye urukundo, kwa sababu umefanya na upendo. ukajya uvuga ariko se uyu muntu uvuga ibi bintu ni muzima. Je, unatambua huyu mtu kabisa kwa ana akili ya kutosha? Iriya bombo namushiriye nabuze Sikalete ikindi, ambayo nimempea. nibyo byabyimbye. Hiyo ndiyo imekuwa pana kubwa, imekuwa kubwa sana. Kubera iki? Kwa nini? Ni urukundo. Upendo. Mwamahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Urukundo rukora ikintu, Upendo unafanya kitu, rugasigarana amadeni y'ibindi rutarakora. hata upendo unabaki na madeni ya yale. Urukundo ntirujya rwibuka icyo Upendo rwakoze. utakumbuka mambo ambayo umeyafanya. Uriya umuntu nibuka icyo yagukoreye Mtu akikumbuka kila cyangwa yakoze mu murimo w'Imana, akitenda nyumbani mwa Mungu, yabaga yishakira izina kuri yeye wowe, alikuwa anatafuta jina kwako, ariko ntabwo yabitewe n'urukundo. lakini hatasababishwa na upendo. Mwamahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Rero yakomeje abivuga, Yeye ameendelea kuongea hayo. avuga se ni ibi ngibi avugira cyangwa hari ibindi. Mimi nikajiuliza ni yale nimefanya ama ni mambo mengine? Nakwikomanga nkumva nta n'umuntu nabiganirira ngo nakoze ikintu. Nikijichungulia mwenyewe hata na jinsi kutamwambia mtu mwingine. Nsanga ari imbuto y'urukundo. Nikakuta kugundua ni tunda la Roho. Ndabishimira Imana. Yes. Ambalo linafanya mambo hayo. Haleluya. Amen. Je kubabwira ijambo ritoya Hata tuzungumze neno la Mungu dusanzwe twumva. ambalo ni neno ambalo tunazoea kusikia. Mwene data ndakunezerewe. Ndayizeye nimefurahi kukuona. Sinakwibagirwa dusiga mu materaniro ukajya gukora gahunda ukagaruka ukayisangamo. Tuache kwa kongamano kwenda kutayarisha mahali tutakuwa. Imana iguhe umugisha. Mungu wa mbinguni akubariki. Ndaza kugusengera. Nitakuja kukuombea. Imana yampaye impano yo gusengera Mungu abantu. amenipea karama ya kuombea Kandi watu. iyo mbasengeye Na nikiombea watu rimwe na rimwe biremera. mara kwa mara Kuko yanakubali. mbasengera mbakunze. Nawaombea nikiwapenda. Urukundo Upendo na ambulance ni kitu ambacho ni kawaida kwa watu wengi. mu gusenga. Ni upendo kuomba. Mwamahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Uko ambulance ambulance kama vile ilo gari ya hatari inakuja haraka. Murabona ukuntu ambulance ica mu modoka Mnaona vile yiruka. gari hiyo ambayo inaenda haraka. Ntabwo ari ikibazo cya plaque. Hawajaangalia nani namba ya gari hiyo. Ntabwo ari uko aba ari nshyashya. Si kwa sababu gari hiyo ni mpya. Ntabwo ari umushoferi. Si kwa sababu ya dereva. Ahubwo bali ni umutwaro ibiheri. Ni sababu ya shida nayo mtu anayo. Umutwara ambulance bifite. Mzigo ambayo imechukua. Ni ugira gute? Ndio unasababisha. Ni uyishakira inzira. Ndio unasababisha pate njia. Imodoka zitwara abanyacyubahiro. Wakati gari na wachukua watu wengi. Si kibazo cyuko ari V8. Si kwa sababu ya watu ni waheshima. Si uko ari Benz. Si kwa sababu ni Benz. Ahubwo umuntu itwaye. Bali mtu ambaye nimemchukua. Ni ushakira imodoka inzira. Yeye ndiye anatafuta njia. Niko amasengesho asengewe mu rukundo. Kama maombi yanaomba upendo. Abonerwa inzira. Lazima yapate njia. Kuko icyaduhuje n'Imana. Ni urukundo rwa Yesu ku musaraba. Niyo mpamvu umuntu wese mtu yote usengeye mu rukundo ambaye anaomba kiroho atanga kwizera gusubizwa. Yeye atagirate atanga ufite impano yo kwizera gusubizwa. Yeye anamtangulia mtu ana imani ili apate kupata jibu lake. Urukundo rujya imbere y'intebe y'Imana. Upendo unakwenda haraka. Rugataka. Ugeze igihe umutima w'Imana udasigara n'imbaraga zo gukomeza igitangaza. Urukundo rutuma Imana ikora igitangaza imeze nk'aho ihubutse. Haleluya, haleluya. Nuzajya rero ujya gusengera umuntu
umuntu, ukifika pahali pa kumwombea mtu, jya ubanza umenye ahantu uvoma imbaraga zo kumusengera. jua pahali utashota nguvu za kumwombea. Haleluya. Amen. Urukundo ntabwo rugira icyifuzo, Upendo utakuwa na sababu rugira umutwaro. yeye una mzigo. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Amen. Kugeza umutwaro uguye, Hadi mzigo wako anguke, nibwo nyirarukundo yoroherwa. na hapo ndipo mwenye upendo sasa nasikia sasa. Ariko icyifuzo Na hiyo ni hitaji. twagitanze, Tumekwisha kupeana turagiye, na tumeenda, ariko urukundo lakini upendo, ntabwo rujya ruta umutwaro. upendo hauwezi ukatupa Burya mzigo. umutwaro iyo utaye hasi, Ukitupa mzigo chini, ukiri umutwaro, hapo sasa kuko ndio uwo kwa mzigo. mutwaro Kwa sababu uri mzigo ku mugongo w'uwuvuna. katika mgongo wako hivyo. Mlikuwa Vanessa, Umutwaro uba umutwaro iyo hari uwurimo kuvuna. inaendelea kuwa mzigo kwa sababu kuna mwenye mtu ambaye amesikia uwinga. Urunza hakiba ikirundo kikaba ibishingwe, Hata unaendelea kuwa, ariko wita umutwaro lakini inaendelea kuitwa mzigo kubera uri ku mutwe kwa w'umuntu sababu yameweka cyangwa uri ku bitugu. ama umeweka kwenye bega. Haleluya. 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 Amen. Ndagira ngo tuganire gusenga gatoya. Hata tuingie kwa maneno ya kuomba kidogo. Amen. Amen. Luka 18. Luka sura yake ya 18. Undi araza kudufatira Matayo 5:13. Mwingine atakuja kusoma Mathayo sura yake ya 5 na aya ya 13. Turasoma 18 rimwe kugeza ku murongo wa 5. 18 Luka, tunaanza na mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Hari umuntu dusomera? Sijue Daize wakupei kipaza sauti tusaidie kusoma. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Izina ryawe ripfukamirwe. Luka Luka 18. 18 anza mstari wa kwanza. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaga Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanje, amara iminsi atemera. Ariko ahageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu ahora azi iminsi yose akandusha. Haleluya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Matayo. Murumunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka, Na akawapea misali ya kuomba kila mara ntibarambirwe. ili wasichoke. Arababwira ati, Na akawaambia, hariho umucamanza kuna mtu mmoja mu mudugudu umwe katika kijiji utubahaga Imana ntiyite ku bantu. ambaye hakujali kumheshimu Mungu na watu. Muri uwo mudugudu Katika kijiji hicho harimo umupfakazi. palikuwa na mama mjane. Aramusanga, Akamwendea aramubwira ati, akamwambia, ndengera ku mwanzi wanjye. tafadhali nihurumie. Yesu ahimbazwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndashaka kubabwira Nataka niwaambie imbaraga z'ubutumwa bwiza nguvu za Injili zihagarariye ambazo zimesimama ku masengesho. kwenye maombi. Amasengesho Maombi nirwo rufatiro ni msingi umuvugabutumwa ahagararaho ambayo munenaji ijambo ry'Imana anasimama rikagira ububasha. ili apate nguvu. Amasengesho Maombi nirwo rufatiro ndi nguzo umuhanuzi ahanuriramo, mtu nabii apate kunaba ubuhanuzi bwe na unabii wake bugasohora nk'uko yavuze. upate kutimia kama vile alisema. Amasengesho Maombi niyo umushumba ndiyo mchungaji yubakiraho itorero anatengea kanisa ntirinyeganyezwe. ili lisipate kutingika. Umwami ahabwa icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. Amen. Yesu Kristo aca umugani Bwana Yesu akakata misali ngo ababwira umucamanza utarubahaga Imana, na kulikuwa mtu huyu ambaye hakumcha ngo Mungu, ntiyite no ku bantu, hakujali hata watu, ngo ariko muri uwo mudugudu lakini katika kijiji ngo hicho harimo umupfakazi. palikuwa mama mjane. Uwo mupfakazi yari afite ikibazo. Huyu mjane alikuwa na shida, Uwo mucamanza ntiyitaga ku bantu, lakini bwana huyu hakujali na watu, nta nubwo yubahaga Imana. hata hakumcha Mungu. Hallelujah. Amen. Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo abacira umugani uvuga ngo pray without ceasing. Biblia inavuga ngo abacira umugani bavuga ngo ntibacike intege. Ceasing bivuga kutaruhuka, bila kuchoka. ntabwo bivuga kudasiba. Hajimaanisha kwamba ukuvuga ngo nk'uko utaruhuka guhumeka, kama vile uwezi kusimama kupumua. uruhutse guhumeka ntubu ukibayeho. Ukisimama kupumua ni kama umemaisha maisha. Iyo umwuka ugabanutse gato umuntu atangira gucokinga akagaspinga, bakazana ibyuma bakamushyiraho. Wakati mtu anaanza kupunguka pumzi wanaleta mashini wanaanza. Ni kumukristo yaruhutse gusenga, ni kama vile mkristo akianza kupungukiwa na maombi atangira guhera umwuka nubwo tutabibona mu buryo bugaragara. Pumzi yake inaanza kwenda ingawaje sisi tu. Abantu babayeho baraheze umwuka. Watu wanasimama lakini pumzi ni kama imeenda. Hallelujah. Amen. Ariko kubera ko biri mu isi y'umwuka ntitubibona, kwa sababu wako katika ulimwengu wa roho na tutaona. Ariko tubibwirwa n'iki? Je, tunaona kwa nini? Niyo batangiye gutsindwa n'ibigeragezo, wakati wanaanza shindwa na majaribu, niyo batangiye kwadukwaho n'izindi ngeso tutari tumenyereye, kuleta tabia nyingine. Iyo niyo spiritual gasping, na hiyo ndio sasa inasababisha wamekufa na tena wanasimama. Mwamahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Ngo ariko uyu mupfakazi arakomanga ubwa mbere, lakini huyu mjana akaendelea arakomanga ubwa kabiri, mara ya pili akafuriza. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Ngo umucamanza ageze ari kumura, basi ikafika mahali akasema, aravuga ngo nubwo nubaha Imana Mungu sinumve n'abantu na hata watu, ariko uyu mupfakazi agize gute? Huyu mjane huyu Mwuka w'Imana yambwiye ngo Roho wa Mungu amenisema amasengesho maombi yinjira mu mucamanza utubaha abantu, akaingia ndani ya yule mtu akamuponda, akaanza sasa ngo nk'uko umunyu winjira mu biryo kama vile inaingia ndani ya chakula ugahindura uburyohe bw'ibiryo, ngo niko amasengesho yinjira mu mucamanza mubi, ndivyo maombi yameingia ndani ya mtu agahindura ububi bwe, hata kageuza ubaya wake. Hallelujah. Bwana sifiwe. Nk'uko umunyu winjira mu biryo, kama vile chumvi inaingia niko ndani ya amasengesho ndivyo maombi acengera mu muntu, yanaingia ndani ya mtu, agahindura testi ye, agahindura agahindura imyumvire ye, agahindura imirebere ye. Ibyo utatuma amafaranga ngo biyazane, ibyo utahamagara n'ijwi ngo byitabe, hamagaza amasengesho. Hallelujah. Hallelujah. Uko umunyu ukwira mu biryo, kama vile chumvi yanaingia ndani ya chakula, niko amasengesho, ndivyo maombi, niko amasengesho ndivyo maombi yinjira mu muntu, yanaingia ndani ya mtu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Utumvaga abagabo, yule ambaye hakuheshimu watu, utumviraga abagabo bagenzi be, yule ambaye haheshimu wazee wenzake, utumviraga abadokteri bagenzi be, yule ambaye haheshimu daktari wenzake, utumviraga basebukwe na banyirabukwe, yule ambaye haheshimu baba mkwe na mama mkwe, akumva umupfakazi, lakini akamheshimu mama huyu mjane. Hallelujah. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo muri umunyu w'isi, akasema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Hey! Hallelujah. Ndanezerewe. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo muri umunyu w'isi, nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Umunyu bawushyira mu byo kurya, chumvi kazi yake ni weke kwa chakula, umunyu bawushyira mu isogo, chumvi wanaweka katika mboga uchungu, igahindura, na hata zinageuza. kandi iyo ushize umunyu mwinshi mu biryo, ukiweka chumvi nyingi kwa chakula, ukibesha ukongeramo amazi, na tena unaweka maji, Hallelujah. Umunyu ni guba mwinshi, hata chumvi inaendelea kuwa na nguvu. Hey! Yes. Hey! Hey! Niko umunyamasengesho, sivyo hivyo mwenye maombi, iyo wibesha ukamuteza ikigeragezo, ukimletea jaribu, ahubwo uba uyagurikirije intambara irenze iya mbere. unaleta vita kwako. Nubona umuntu ukiona mtu
arimo kugamburura mu kigeragezo anaanza kujaribu tumenya ko amasengesho ari make jua ya kwamba nk'uko umunyu mwinshi iyo bongeyemo amazi mu kama vile biryo chumvi ukiweka maji yanaendelea kolea. haleluya Amen. uba mwinshi kurutaho Chumvi inaendelea kuwa nyingi. niko amasengesho acogojwe Ndivyo n'ikigeragezo maombi yanafanya katika acana majaribu. umuriro muri wa muntu Yanaingia ndani ya mtu itorero huyo. ry'Imana Kwa sababu amasengesho maombi. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. amasengesho ateka umuntu Maombi yanamfanya kama vile chungu kwenye chungu moto. Paulo yabwiye Yanamfanya kuwa moto kama vile chungu moto. amasengesho akaranga umuntu Hata maombi yanamfanya mtu kama akamumaramo vile ibinure byose hata yanatoa mafuta yote. akamumaramo ubushari bwose Yanakuona hata yanatoa hata utumbo. bishatse kuvuga iki Inamaanisha nini? Matayo 4 bishatse kuvuga iki Matayo sura yake ngo ya Yesu ajya mu butayu Yesu alipoingia ngo kwenye kugeragezwa na Satani akajaribiwa na shetani. amasengesho amaze iki Maombi yana nguvu. atuma ugeragezwa ugatsinda Maombi yanakufanya sasa. Yesu yarashatse kuvuga iki Alitaka kusema nini? yarashatse kuvuga ngo nimushaka gutsinda Alisema mkitaka kushinda mwinjire mu masengesho ingieni ndani ya maombi. nimushaka kunesha umubiri Mkitaka kushinda mwili mwinjire mu masengesho ingieni ndani ya maombi. nimushaka kunesha inzara Ukitaka kushinda mwinjire mu njaa ingia masengesho ndani ya maombi. nimushaka kunesha icyubahiro Ukitaka kushinda mwinjire mu heshima masengesho ingia ndani ya maombi. haleluya Amen. haleluya Amen. aragenda Akaenda amara iminsi 40 siku 40 wageragezwa na Satani akijaribiwa na mwovu. Biblia ntabwo itwereka ngo ahanura Biblia itwereka haijatuonyesha ngo asobanura amandiko ama alikuwa ahubwo akitafsiri. wagira gute Alikuwa akiomba. mwamahabwa icyubahiro Bwana sifiwe. urugero utsindwamo urugero utsindwa Kiwango vile unashindwa ni rwo rugero usengamo na hindi ndicho kiwango cha maombi chako. urugero utsindwaho Mfano wa kushindwa ni urugero rw'amasengesho inamaanisha maombi yako vivyo hivyo. mwamahabwa icyubahiro Bwana sifiwe. haleluya Amen. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. mureke tuve mu butumwa bumeze nka muruyaha Acha tuache kwa injili kama mama msafiri vile alienda kwa safari. kuvuga ingendo nakoze ntagikora Kusema vile nilitembea kuvuga ingendo za Paulo safari za Paulo. tukavuga aho yakase naho yinjiye Mahali aliingia na kukata. tudashobora gukata kandi twe ba Paulo Na sisi hatuwezi kukata hivyo na tena iyo sisi ni wa nkuru Kristo. yahanagara Hiyo ubutumwa ni mani bwiza ni habari tu. ubutumwa bwiza burakiza But injili ubutumwa ndio bwiza inaponya. burahindura Na ubutumwa inabadilisha. bwiza burarema Injili inaumba. ubutumwa bwiza burazura Injili ubutumwa inafufua. bwiza burubaka Na unajenga. umunsi umwe Siku moja. haleluya Bwana sifiwe. umugore bitwa Priscilla Mama anaitwa Priscilla. byakozwe n'intumwa 19 Matendo ya Mitayo 10 Matendo ya Mitume 19. haleluya Amen. yaramanutse Akashuka. ngo basanga Apolo arimo arabwiriza Akashuka akakuta Baravuga, Paulo baravuga. akihubiri. ngo agatsinda abasadukayo Yeye alikuwa akiwashinda Masadukayo na Mafarisayo, ngo ariko agiye kumwitegereza lakini alipomtazama ngo asanga azi umubatizo umwe gusa akajua anajua tu ni mbatizo mmoja tu. ngo kandi yarabatsindaga Tena alikuwa akiwashinda. mwamahabwa icyubahiro Bwana sifiwe. ushobora gutsinda abantu mu magambo Unaweza shinda watu kwa ariko maneno, ntubatsinde mu mitima lakini kwa ni moyo iki huwezi kuwashinda. gitsinda abantu mu mitima Nini ambayo inashinda watu ni ndani ya moyo? amagambo ashingiye ku Ni masengesho maneno ambayo yanasimamia kwenye amasengesho maombi. niyo azana igitsika cy'ibyo wavuze ku mitima y'abantu Maombi ndio ina nguvu ya kutoa amasengesho kile niyo kitu atuma amasoza rw'abantu barimo kumva ijambo hayawezi kufanya machozi yako yapate. amasengesho niyo akerereza abantu mu materaniro Sometimes maombi ndio hayawezi kufanya watu niki cyatumaga Paulo amara iminsi 7 ku manywa na nijoro avuga alikuwa na nguvu za kupata n'abanyantege nkeya nka utuku bakamutega amatwi kugeza alikuwa na bapfuye upungufu wa roho ndio ni ijambo rihagarariye ku kwa sababu masengesho alikuwa na neno. ubutumwa bwiza ntabwo buhagarariye mu gusoma no gufata ibyanditswe mu mutwe Injili njema si kusoma. ubutumwa bwiza buhagarariye ku gusenga Ikuomba ibyanditswe bikaguhindura ugahindura abandi na unabadili watu ibyanditswe wengine. bikakubaka ukubaka abandi ibyanditswe bikakubakira ukubakira abandi ibyanditswe bikakuzura ukazura abandi soverando baya Hallelujah. ebiazo vitange kosa ebirando viazo nda Hallelujah. Atukuzwe. niki gituma uririmba umwaka umwe undi ukaba utagihana Kwa nini unaomba mwaka moja na mwaka mwingine tu? kandi ijwi rikirizima Kwa nini? n'indirimbo zishingiye ku bumenyi Nyimbo. Yesu yaravuze ngo Yesu alisema, haleluya Amen. ngurya uyu mutsima yoyote atakayekula ngo akarya n'umubiri wanjye na akule na mwili ngo wake, imigezi y'amazi y'ubugingo igira gute chemchemi za uzima ngo amasoko aradudubiza hizo zitatemka ndani mwake. haleluya Amen. ibyo ukora ntabwo bijya bikama Yale unayofanya hayawezi kukama.
kukoma sore. ibyo ukora ntabwo bijya bikama. Yale unayofanya haiwezi kukoma. Niki gitumye abacamanza bagara mu muji? Kwa nini watu hao wanachukua? Uyu mucamanza niki cyamuhaye ijambo? Sababu gani alipata neno? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nuko turimo gukoresha application z'isi. Ni kwa sababu tunafanya sasa obligation ya maneno hayo. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa 4. Matendo ya mitume sura Ngo bafata intumwa. Wakawafata. Ngo barazikangisha. Ngo barababwira ngo ese nubuye butware nizihe mbaraga tuma tubabuza kuvuga mugakomeza mukavuga. Na nyinyi mnaendelea kuongea. Ngo Petero ashize amanga. Petro akasema, aragata se twumvire mwe cyangwa Imana? Je, tuwatii nyinyi ama tumtii Mungu? Mwamahabwa icyubahiro. Bwana asifiwe. Haleluya. Asifiwe. Haleluya. Amen. Yumanutse ku mirongo 21. Ukishuka tu baragenda babwira abera ibyo bahuye nabyo byose. Wote wakawaambia. Ngo barangije baricara. Baadaye wakaketi. Ngo baricara. Wakaketi. Ngo barasenga. Wakaomba. Barasenga. Wakaomba. Barasenga. Wakaomba. Ngo basengeraga iki? Ngo Imana ibahereze ili Mungu awape kuvuga bashize amanga. Baada ujasiri. Ntabwo basengeye hawajaomba kugira ngo bahanure. Ili wapate kuna basenze Imana. Waliomba Mungu ngo ibamara ubwoba. Kuko ubwoba bwari bwinshi. Kwa sababu walikuwa na woga wingi. Bavugaga umugabo Yesu. Walikuwa wakisema Bwana Yesu. Wishwe n'abantu bagihari. Na mioyo ya watu walikuwa hapo. Urubanza rwa Yesu rwari rukira aho ngaho mu kirere. Watu walikuwa abangani tu. Bakabwira abantu bisha Yesu neza neza. Batuwa mwishe mukica mukabamba mugashinyagurira mugatera imisimari. Ni utumye iki kirema kigenda. Ndiye amefanya mtu mlemavu apate kutembea. Baravuga batababa. Wakasema watu hawa baradushiraho urubanza. Watatuweka turi mu gihe. Sasa tuko katika abantu banze kuvuga ukuri ku-butumwa bwiza. Ngo badashyiraho abantu urubanza. Niba uri umusambanyi uri umusambanyi. Niba uri umurozi uri umurozi. Niba wiburiba. Ntabwo dushobora kuvuga ubutumwa bw'ukuraho urubanza. Kandi urufite. Ni iki cyatuma umuntu avuga muri kino gihe cy'ubutumwa bwo kwigengesera? Ni ugusenga. Baravuga bati bene data dufite ubwoba badufunze kandi ntabwo bari bureke kudufunga ndetse bakomeje kudukangisha. None dukora iki? Ngo barasenga. 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 Ngo umwuka wera aramanuka. Ngo buzure umwuka wera. Ngo buzure umwuka wera. Ngo abahanuzi. Ngo barahanura. Ngo bavuga amagambo akomeye. Ngo yo gukomeza abera. Ngo baravansa. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Niki gitumye abantu bafite ubwoba? Nini watu kwa sababu watu wanaoga kwa leo? Ni ubutumwa budafite amasengesho. Ya injili bila maombi. Masengesho ni ikinya. Maombi ni kama vile shindano. Niki gituma umuntu yemera ko bamubaga? Kwa nini mtu anakubali hata kupasua? Kwa muganga umudamu akavuga ati nimumbage munkure mu mwana. Akasema hata mtoto. Nuko bamutera igishinge hano cyo kutumva ububabare. Iyi sirababaza. Iyi sirabaga. Ariko urushinge rwonyine. Utumva ububabare. Nta masengesho. Isi iravuga. Urusaku ni rwinshi. Watu wanasema kwa wewe. Uburibwe ni bwinshi. Ariko ikinya ni iki? Lakini sasa ili usipate kusikia uchungu. Maombi. Ope ya kosandebo. Nerede goryazevo. Father. 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 Haleluya. Ngo bamaze gusenga. Walipomaliza kuomba. Barakomeza. Wakaendelea. Mwamahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Barabasiga. Barabambuka. Wakavuka. Barakomeza. Wakaendelea. Baravuga. Wakaendelea kusema. Ariko lakini icyatumye batangira n'amasengesho. Na sababu ilifanya waanze na maombi. Icyatumye bakomeza n'amasengesho. Sababu ilifanya waendelee na maombi. Mwamahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Icyatumye basoza n'amasengesho. Sababu walikamilisha ni maombi. Turi mu masengesho. Tuko katika maombi. Yo gusengera ibyifuzo gusa. Tulikuwa tukiombea mahitaji fulani. Mwamahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Turi mu masengesho. Tulipokuwa kwenye maombi. Yo gucirwa inzira gusa. Ili tupate njia. Yo masengesho araciriritse.
maombi kama vile mapungufu. nk'amahabwa icyubahiro Bwana asifiwe. mushaka amasengesho Tafuteni maombi afata imitima y'abatware, ambao yatagusa katika mioyo ya wale imitima y'abatware. watu wakuu. Bibiliya ivuga umupfakazi, Biblia inasema mchakazi, ibivuga umuntu ucitse udafite ijambo. mtu ambaye hatakuwa na neno. Niyo mpamvu Paulo yabwiye Ndio Abakorinto, sababu Paulo ameambia Wakorintho, arababwira ngo tugenda twambaye umubiri, sisi tunaenda tukivaa mwili, ariko intwaro zacu lakini silaha zetu ntabwo ari si iz'abantu, kama za ngo binadamu, imbere y'Imana. mbele za Mungu. Abakorinto ba 2:13, Wakorintho wa pili sura ya 10 ngo aya imbere y'Imana mbele za Mungu ngo zigira imbaraga, zina nguvu, ngo zigakubita hasi ibihome. hata zinapiga Hari chini. icyo nkunda, Kuna kitu ambacho ngo zifata miri ibitekerezwa mu zinateka mitima, nyara hata mafikara ya binadamu, zifata miri zinateka nyara ibitekerezwa mafikara mu mitima. ndani ya mioyo. Hari umutima utumva amafaranga, Zaidi ya benki ya pesa, hari umutima utumva amarira, kuna mioyo ambayo yajisikia hari imitima imeze nka Lazaro. Mumva, kuna mioyo ya watu mengi. Lazaro yarapfuye, Lazaro alikuwa amekufa, asiga bashiki be babiri akaacha dada zake wawili, mu gihugu badafite undi muntu. wao hawakuwa na mtu mwingine. Bararira, Lazaro uradusize, Wakalia, Lazaro amekufa, Lazaro udusize, Lazaro umetuacha, Lazaro udusigiye nde? umetuachia nani? Lazaro araca, Lazaro akafa, barashingura. wakamweka Munsi wa mbere siku ya kwanza, bajya kumva Lazaro, wakaenda kwenye muri iki gihugu sababu udusigiye nde? umetuachia nani? Lazaro. Lazaro ntiyumva. Lazaro atasikia. Munsi wa kabiri baragaruka, Siku ya pili wakarudi. Lazaro niwe musaza wacu wewe dufite, ndiye kaka yetu tu, nta data wacu, hakuna anko, nta mase, hatuna hata shangazi. udusigiye nde? Umetuachia nani? Lazaro ntiyumva. Lazaro atasikia. Ku munsi wa gatatu Siku ya tatu baragaruka kumva, wakaenda tena, bararira, wakalia, Lazaro we, Lazaro, noneho no, turabyemeye, tumekubali, wapfuye. umekufa. Lazaro we, Lazaro, niba wumva, kama unatusikia, udusigiye agahinda. umetuachia nani? Ariko ku munsi wa kane Lakini siku ya 4 umwigisha arinjira, mwalimu mkuu akakuja. Yesu arinjira, Mwalimu mkuu akakuja. ngo Mariya aragenda abwiramo, Maria aravuga ati yewe Akamwambia, umwigisha yaje ngwino mwalimu araguhamagara. amekuja, amekuita. Haleluya, Bwana asifiwe. haleluya. Haleluya. Ngo abafarisayo n'abandi bamubonye, Mafarisayo wakaona, ngo bari batashe bikubuye walikuwa bagiye, wamerudi kwao, ngo baravuga ngo reka turebe icyo ari bukore. hata tuone kila atakifanya. Barahindukira Wakageuka, bigira nk'abanezerewe ko Yesu aje, wakajifanya kama watu wamefurahi, ariko bari baje kumutwama. kwa sababu walikuwa wamejua. Amajwi yose yari yahamagaye Lazaro, Sauti zote zilikuwa zikimuita Lazaro. Lazaro ntiyumva. Lazaro atasikia. Abamukunda n'abamwubaha Wale walikuwa wakimpenda na bari kumheshimu, bamuhamagaye, walikuwa wamemuita, ntiyumva. lakini Lazaro akusikia. Ariko Yesu ageze ku Lakini gitutu, Yesu alipofika ngo arasenga, akasema, aravuga ngo data, Baba, nsanzwe nzi kunyumva, najua kila mara, ariko lakini ibi ngibi yaya, uku gusenga ni kubw'abanzengurutse. ona taifa limenizunguka huko nyuma. Amaze gusenga Alipomaliza ahamagara Lazaro, akamwita Lazaro aramwumva. Lazaro akasikia. Ijwi ritumvise, Sauti ambayo itasikia, ritumvise bashiki be barira, ryumva Yesu amaze gusenga. Yesu alipoomba. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Haleluya. Hari igihe ugira agahinda, Kuna wakati unahuzunika, hari igihe uvuza induru kuna maana unapiga nduru, ntibyumvikane, hata ariko niki? lakini Lazaro yumva yapfuye, lakini alisikia amekufa, yumva ijwi ry'umuntu wamaze lakini gusenga. akasikia sauti ya mtu ameomba Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. torero ry'Imana, Kanisa la Mungu, ndashaka kubabwira ngo nataka niwaambie nini? musubire ku rufatiro, Rudieni, muhagarare neza, musimame vizuri, muhuze amaboko, musenge. okay, mtaweka mikono pamoja na muombe Mungu. Musobanuzi wanjye namugoye cyane, Twende pamoja tu. mwamahabwa icyubahiro, ariko ndagira ngo mbabwire, Nataka niwaambie, umwuka w'Imana yambwiye Roho wa Mungu amesema nguko umutima w'uriya mucamanza wamenaguritse, kama vile roho ya ule baba imepigwa akikiza umupfakazi nk'uwitabara, na hata kasikia sauti ya mjane, naye niko ibyo ukeneye binyuze mu masengesho hivyo vile unavitamani katika maombi bizakwitaba nk'ibyitabara. yatakusikia kwa sababu ya maombi. Nta jwi ritumva umudamu usenga, Hakuna sauti ambayo nta itasikia. mbaraga itumva umugabo usenga. Baba yote anaomba, sauti nasikia. Naje kubabwira ngo Nimekuja kuambia ubutumwa bwiza injili njema ntabwo bwakomeza
haiwezi kuendelea hatarimo gupfukama. na kabla mtapika magoti. Iki gihugu Nchi hii numvise ubuhanuzi bwacyo kuna unabii nimesikia wa nchi hii. Ko bafite itara ryo gutwara ubutumwa bwiza ku isi yose muri Wale ambao Afrika. wanasikia muziki wa kupenda. Bari mu bihugu bitanu Kuna nchi 5 muri Afrika in Africa bizazana revival ku isi. ambazo zitaleta uamsho kwa ulimwengu. Ariko hatabonetse abagabo batwita ibi bintu Hakuja kuonekana wababa ambao watakuwa na mimba ya bagasenga ku manywa na nijoro ambao wataomba mchana na usiku kugeza iriyerekwa rivutse hadi unabii utimilike. byapfa. Yanaweza hata karibika. Haleluya. Bwana sifiwe. Mwama tugire neza cyane. Bwana tutendee. Naje kubabwira ngo Nimekuja niwaambie ibyo wabwira abantu ntibumve, yale ambayo mnawaambia watu wasisikie. bivuge mu masengesho. Sema kwa maombi. Ntushobora gushyira umunyu mu byo kurya Huwezi ukaweka chumvi kwa chakula. ngo bivuge ngo njye sindi bufate umunyu. Akisema mimi sitakolea. Niyo uriye igufwa Hata ukila wumva ko ryagezeho umunyu, unasikia hata chumvi. niko amasengesho ameze. Kwa sababu ndivyo hivyo maombi yalivyo. Muri umunyu w'isi, Nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. isi iryoshwa namwe. Ulimwengu unakuwa Isi zaba nziza kubera abagabo n'abagore bahagaze ku musozi w'Imana. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Umunyu nukayuka, Hata chumvi kiharibika. gusenga ni kuva mu itorero, Maombi yakitoka ndani ya ubutumwa kanisa, bwiza buzaba bukayutse. injili njema itapoteza hata value. Amahabwa icyubahiro. Asifiwe Yesu. Haleluya. Amen. Salomo amaze kubaka inzu y'Imana Salomo alipojenga nyumba. ngo arimo kuyeza, Alipoitakasa. ahagarara imbere y'Imana atangira gusenga. Mama mbele za Mungu akaomba. Aravuga ngo Uwiteka we, Ee Mungu wangu. ngo nuza abaturutsi bunaka Kama watatu bakaza ahungiye muri iyi nzu, ngo uzamwumve. utawasikia. Ngo ni umunyamahanga Hata mtu ambaye atatoka kwa nchi uzaza muri iyi nzu, ambaye atakuja kwa nchi hii. uzamwumva uri mu ijuru. Ambaye utamsikia ukiwa mbinguni. Ngo nukinga ijuru, Ukiwa mbinguni. imvura ntigwe, Mvua ikinyesha. ariko abantu bitiriye izina ryawe Lakini ngo bakerekeza amaboko ahera hawe, uzabumva uri mu ijuru. sababu utawasikia ukiwa mbinguni. Usoma iryo jambo umwuka w'Imana yarambwiye Niliposoma neno hilo. ngo ikintu gituma abantu baza mu rusengero Sababu watu wakuja ndani ngo ya ni kanisa. amasengesho baza bakurikiye, Sababu ya makombo. ngo amasengesho muba mwabasengeye niyo bakura imihanda n'imihanda ngo bakaza mwamahabwa icyubahiro. Ni nayo mpamvu n'umupagani utazi Imana avuga ngo noneho reka njye gusenga. Ni ukubera iki? Dedication y'inzu y'Imana, kumurika inzu y'Imana byari amasengesho. Ni kwa sababu tu maombi ndio yamemfanya aje nayo. Haleluya, Haleluya. haleluya. Amen. Nk'uko umunyu Kama vile chumvi winjira mu biryo. inavyokolea ndani ya chakula. Amen. Amen. Nk'uko umunyu Kama vile chumvi winjira mu biryo, inavyokolea ndani ya chakula. ibiryo bikaba bitavuga ngo yenda Na chakula kisisema hapana sisi. umwumbati umwe ngo uvuge ngo njye sindi bufate Hata Mungu umunyu. useme mimi chumvi haitaingia ndani mwangu. Niko nta muntu ukomeye Ndivyo hivyo hakuna mtu ambaye ni zaidi. utakwinjirwamo n'amasengesho Hata akamuhindura uwe icyo na Imana nguvu gani maombi ishaka. yataingia ndani mwako. Niko nta ntambara ikomeye Na ndivyo hata vita vilivyokali. itagorwa n'amasengesho. Maombi yanaweza kubadilisha. Nuko nta jwi Hata kama sauti ritatekekeshwa n'amasengesho. hayawezi kunyamazishwa. Nuko nta bwoba Hakuna woga. utamarwaho n'amasengesho. Hawezi ukamaisha na woga. Nk'uko umunyu winjira mu biryo Kama vile chumvi yanaingia ndani. bibishaka bitabishaka, Chakula kipende kisipende. niko amasengesho Ndivyo maombi agonda umuntu yanaingia ndani ya mtu. akajya avuga. Maombi yanasema Hari abajya bavuga ngo ngira ngo ndashaje, labda unafikiria kwamba mimi ni ngo mzee. si uku nari imeze. Si kukuwa hivi. Bavuga ko umuntu asaza uko yabyirutse. Lakini mtu anazeeka kulingana na N'umunyu winjiye vile umeingia. uhindura uwo wari umenyereye, Unageuza yule mtu. wisanga atari kumeze. Unajikuta wewe. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Haleluya. Niki cyatumye Pawulo akizwa? Sababu gani Paulo ameokoka? Nuko uko akarengane kwiyongeraga, Vile watu walikuwa wanashutumiwa. Abakristo biyongeraga gusenga. Walikuwa wakijiongeza. Uko Pawulo yiyongeraga kurenganya intumwa, Vile aliendelea. Abakristo biyongeraga kugira gute? Kristo aliendelea kuomba Mungu. Ijwi riramubwira Sauti kasema. ngo wowe watera umugeri ku muhunda w'icumu. Wewe unaweza kuleta kusababisha. Hari icumu bari bafite se? Ni ukuvuga ngo amasengesho Maombi ndio walitumia. n'icumu Ndio kama walitumia. usogota. Ambayo inaingia ndani. Haleluya, Asifiwe. haleluya. Amen. Icyari gihagaze Kitu
icyakwirukankanaga kikagwa cyubamye. na hata kinasikia kikaanguka chini. Nico bivuze Paulo kugayura. Ndivyo Paulo alikuwa anasema. Amen. 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 Hirya no hino Paulo ntarindi sengesho yagiraga. Paulo hakukuwa na ombi lingine. Yaravuga ngo mudusengere Yalikuwa tubashe kuvuga kusema dushize amanga. tukiwa na ujasiri. Nk'amahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Nta kindi cyifuzo bari afite. Hawakukuwa na hitaji lingine. Mudusengere Mutombee tuhabwe ili tupate kuvuga dushize amanga. tukiwa na ujasiri. Nk'amahabwa icyubahiro. Bwira mugenzi wawe Ambia ndugu wako kwa masengesho maombi. abantu babayeho mu nzara amasaka ntimuyazi. Hata watu umekuwa na njaa amejajua na Bajyaga batekama sorgo twende sogamo. yake sorgo sawa tuendelee na neno. Bateka amasaka Wakapiga sasa mtama bagashyiramo umunyu wakaweka chumvi akaryoha. na yanakuwa hata matamu. Muzi ukuntu imvungure zimeze, Mnajua vile sasa bashyiramo umunyu. Ntabwo igishishwa cy'imvungure cyavuga ngo ndatwikira umunyu ntiwinjiramo. Niko amasengesho ameze. ndivyo maombi yalivyo. Haleluya. Nk'amahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe sana. Batwara ibindi byose bagusigire gusenga. Wakupeleke mambo yote lakini wakuachie maombi. Batinze viza yawe ariko ntibakuremo imbaraga zo gusenga muri wowe. Lakini maombi yabaki. Zizayihamagara. Bya bindi bakubwira ngo ibyangombwa byawe byarashyitswe. Vile wanakuambia dokumenti zako. Nta cyagiye kure ku rutarazara aho yarari. Acha kwenda mbali kuliko maombi. Amasengesho azabizingura. Maombi yana nguvu. Mwamahabwa icyubahiro. Sifiwe Yesu. Amasengesho azagira gute? Maombi yataleta. Ndengera ku mwanzi wanjye. Tafadhali. Ndengera ku mwanzi wanjye. Tafadhali tete. Ndengera ku mwanzi wanjye. Tafadhali. Ndengera ku mwanzi wanjye. Tafadhali. Uko bwije nuko bukeye. Ndengera ku mwanzi wanjye. Asubuhi na jioni. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ariko muzi umwanzi wariwe. Lakini mnajua adui wenu ni nani? Nurwanya ibintu by'Imana muri wowe. Umwanzi ni mtu ambaye anapiganisha mambo ya Mungu ndani mwako. Ndengera. Tafadhali nihurumie. Uyu mugabo Bwana huyu yakemuye ikibazo cy'uyu mupfakazi. Alitatua shida ya mama huyu. Nk'uwitabara. Nk'uwitabara. Alitatua shida ya mama huyu kama mtu anataka kujiokoa. Kubera iki? Kwa nini? Masengesho n'umuriro. Maombi ndio yamemfanya hiyo. Ntabwo wakwicara hejuru y'umuriro. Maombi ni kama vile moto. Bwa mbere. Ukikaa juu ya bwa moto. kabiri. Ngo ubure kwirukanka. Usishituke. Umupfakazi yaramucaniriye kugeza igihe avuga ngo hadi akasema umuntu wese mtu yoyote to whom it may concern ambaye tunaangaliwa kuwo bireba wese akemura ikibazo cy'uyu mupfakazi. Amasengesho maombi dosiye yawe yaba yibitswe kuruta ya Moridekayi. Document yako hata imekawa aje yaba yubitswe kuruta ya Moridekayi. Hata wameweka vitu wameshitiri mawe na mawe. Yambara ibigunira. Ahagarara ku irembo. Wakaendelea. Arakomeza arasenga. Akaendelea akafuriza maombi. Bamanika igiti. Wakaweka mti. Barasenga. Wakaomba. Amasengesho aranga. Maombi yakakata. Arazamuka. Yakaendelea. Agera mu ijoro ry'umwami. Agera mu ijoro ry'umwami. Amubuza gusinzira. Akakosa hata usingizi. Hari ikibazo nkoze kuri uyu mugabo we ntandebe nabi. Barakanda ngo umwami asinzire. Kera mu muco w'abami bagiraga abantu baba masajinga, bakagira abantu babagaza ngo basinzire, bakazana abacuranga ngo basinzire. Baracuranga biranga, baragaza biranga, bashima mu birenge biranga, bahindura amashuka biranga. Aranje aravuga ati hari basi muzane inkuru zishimishije zigeze ziba mu gihugu nazo muzimbwi. Barafungura. Kubera iki? Moridekayi ari ku irembo. Imana y'Abayuda, Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa, Imana yabambukije inyanja itukura, Imana yigije Yorodani, Imana imenagura imisozi itayibwiye, Imana iyengesha imitima y'abakomeye. Wiyerekane. Wiyerekane. Imbaraga zawe zigaragare, bimenyekane ko ari we Mana. Umwami yanga gusinzira. Hata mfalme akakosa usingizi. Abumbura igitabo. Wakafungua vitabu. Umwami Nyagasani mu bitabo by'ubucurabwenge. Umunsi umwe Vashiti yaragusuzuguye. Agusuzuguye abanyabwenge
n'abahanga n'abagabo bakomeye mu gihugu baravuga ngo bazana abandi bakobwa umwami ashaka undi mugore kugira ngo hacibwe agasuzuguro k'abagore hatazagira umugore usuzugura nk'uko Vashiti abigenje. Ibyo byarabaye mwami nyagasani. Yego barafunguye. Ego Esiteri niwe watoranijwe kuba umwami. Mwami nyagasani, umunsi umwe baragambanye ngo bakwice. Inkono imwe muzirinde umwami iburira umwami ngo hari abantu bari bukwice mwami nyagasani, ntuze gutaha bwije utahe kare kandi aba bantu ntujye ku yindi paje. Ngo byagenze gute? Umugabo bita Moridekayi wo mu nkane z'umwami umunsi umwe yabwiye umwami bari bagiye kumwica, aramubwira amubwira n'abari bagiye kumwica. Memoretse uwo muntu baramugororeye. Reka da n'ubu ari ku irembo ndetse ritari iryo ucamo ahubwo ricishwemo abandi bantu nka ba Hamani. Oya ngo ntabwo yagororewe. Ayo makuru yose murayazi, ariko ni iki cyatumye iyi dosiye yuburwa? Ibigunira ku irembo n'ivu, bamuzaniye ibiryo ngo arye, bamuzanira imyenda, arababwira aravuga ngo Esiteri we ntabwo ari ibi nshaka, naho utavuga naho waceceka Imana ya Isiraheli izabikora bitaciye muri wowe. Umwami ahabwa icyubahiro. Nigeze avuga atari ku mwami azi ko nigeze mugirira neza ngo wenda oya. Ibitotsi birabura. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ikibazo shida si icyo ubona, si ambayo unaiona. Ikibazo ni icyo udakora wagombaga gukora. Shida ni kitu ambacho ukifanya na unastahili kukifanya. Ikibazo si inzira zifunze. Shida si njia ambazo zimefungwa, ni uburyo zikwiye gufungukwa. Jinsi ya kufunguliwa. Mwami ahabwe icyubahiro. Atukuzwe. Haleluya. Ikibazo si ukwibagirana, shida si kutokujulikana, ni uburyo umuntu yibukwa, ni vile tu utakumbukwa. Haleluya, amen, haleluya, amen. Muhaguruke dusenge Imana. Simameni tuombe Mungu.